Ini katanya siknya. Kami dulu tolong bay. Kita tayo ito yo. Hindi na leko. Om Pito. Iya. Ndara kaya rin tayo mo niya. Mana mo kita. Ndara ko tayo siknya. Balik kami dito sana eh. Guys. Pinanay Manda. Kopi. Hele, tak apa kan mana di dapat sana. Oh, kopi ko to role na boleh kumain seki. Hai seki. Tare sore tahu. Berapa na lah itu? Jalan sana atau seki? Mereka tidak. Tidak jalan toh. Lima plastik itu. Itu dia. Hele. Ben ada lebih banyak bukan? Demo kantong mo master ni. Demo. Seki. Ah, mereka seki. Mereka seki. Sudah itu seki. Berisi dalam gelas. Oh, dikasih masuk dua di dalam. Awas ko to bang Mel. Soting sini. Seki, soting ni. Yan ta sa soting. Ya to. Dari apa to? Seki. Baik Gusti. Gusti. Mama Anti. Yo. Sudah ni. Seki. Mana? Renta. Ya, Yuri. Esa. Kembong. Nanya. Mantap, Seki. Kita sama-sama sini. Ini kata ya. Emo yo kan. Emo. Raso. Raso. Oke. Gembong. Saya kulah kono ko. Nabila itu ilo ko to la. Nabila lo ko. Wala rin ko. Ko nabila. Lagi ya. Jalan berat. Jalan. Ya saat ini kami membersihkan di Suaya. Tepatnya di Suaya. Ya jalan Suaya, nomor Suaya. Di Suaya aja. Karena yang di Suaya. Suaya selalu di hati. Karena yang di hati ada di Suaya. Baca komen Seki.
Baca-baca komen segi. Mari kita kasih lihat dulu host. Inilah Hoseki guys ya. Hoseki yang lagi iya, ini Hoseki nih. Ini Hoseki. Ya, oke. Baca-baca komen segi. Baca komen. Oh, berkaitan. Iya. Jadi Seki di training ini, jadi host Di training orang komplit. Ini kenapa? Ya, kalau yang dulu mari kondangan asing. Coba di komen. Kopi. Baca-baca komen lah. Seki, Soya selalu di hati karena di hati ada di Soya. Pakai baju hitam. Ih, Seki, gaya lo Seki. Oke Seki. Kemarin ko itisinta Seki. Sino ka na ako Seki? Sino na mas adik liya naman lo? Ini semua detail aku Seki. Nah, oh. Oke, mantis. Mantis. Mantap. Seki. Sudah Seki. Sudah Seki. Kopi-kopi dulu Seki. Jadi kopi Seki sekarang jadi host pengganti. Jadi host magang. Oke, dia berkepulauanmu Seki. Dia berkepulauanmu. Oke. Ya ini Seki yang dia. Ya Seki sekarang jadi host pengganti. Jadi Seki lagi di training supaya jadi host. Nah, supaya bisa berteman sama Kadi nanti kalau ada acara. Jadi ini nanti jadi anggotanya Hompit. Kalau Hompit sudah tua, Seki dan Kadi yang jadi host. Oke, lo mau cerita cewek dulu sih. Cewek, iya, cewek deh. Bukan cewek. Cewek lo, udah cewek om. Satu. Mata Seki. Mata Seki. Kita dari sini. Oke bro. Balik pula Seki. Oke bro. Baca komen. Seki baca komen. Ya menyala Satria weh. Nah, Satria nomor 1. Oke. Ya, maju lagi. Sana Seki di sana. Keliling ya. Media center baru. Kita ke pinch dulu ya. Iya, ayo kita. Ada yang bisa ini tak? Enak lagi di sini. Ambek terus sama Abu. Kemudian dulu lah sama TV. Luar biasa. Terbaik bisa Seki di center. Seki memang oke. Ganti lagi namanya, bukan TV. Seki memang oke. Kau tidur tuh puang ngomong ya. Ke kanan. Seki memang oke. Oke Pak, ya. Iya Seki ya mau. Oh Seki. Yang nepelanya Seki. Sekian lama aku menunggu. Seki mau video guys. Seki guys. Bisa mempelari itu sampah. Ada Bayu Kosmis Seki. Bayu Media Center. Lagi masih Bayu bisa Seki. Jam tayo po kayo eh. Jam tayo po kayo Seki lang po tayo. Shooting itu ya. Kopi dulu brother. Saya tunggu kemakan dito. Nalay di kantor kabong ngayon siya. Sampai dong tanong lang dulu. Ito to iya. Nalay ito. Nalay saya lakukan ko. Ya to na napisan yung kamasari mo. Kamasari kang galagi pisan to. Na ito yung pisan tayo. Ito yung Oh, red puton ini. Kenapa tidak segera diganti supaya tidak menjadi masalah. Cepat-cepat kita kembali. ang charita tayo. Seki. Oh, ini lo Seki mo foto. Oke Seki ya, bawa mo ke Seki. Kamu ke Nilo Kopi dulu.
Oke, jadi Seki sudah capek guys. Biar dapat paus sayang. Caranya tuh lagi dapat paus.